Lah nek sing apa layangan Biasa biasa kan- ya kotak juga. Tapi kan biasanya ketupat. Tapi kan kuwi hanya 2 dimensi toh. Ya. Oh, Jadi iki layangannya bentuk 3D, kubus. Bentuknya kayak bis, lampion. kaya bis. Iya kayak lampion gitu. Iya kodak. Terus le ngeburke ora di betengke. Diobong. Nah, Ora Enggak kan ana sing diobong sama bur. Ya kuwi kuwi lampion. lampion. Lampion kuwi. Kayak kan bentuknya kayak lampion. Enggak, Mas. Iki, Bang. Sekomentar awal sampai pasif dong, Mas. Iya kayak ngomong kukur-kukur weteng. Iya. Asu. Le nerbangke, Bang. Iki delok angin, kayak dia iki sing ngerti ngono lho, Bang. Le angin terus dicoleke terus mabur. Sumpah. Tapi tetap dikendalikan. Tapi tetap dikendalikan. Kan biyen iki juga dan apa nganggo itu terus tangannya dingenek Oh ya kayak kan arangin. Terus Hanya ses kondi. terus digeneke, terus digeneke. Mampu itu garing. Mabuk. Mampu itu garing. Mandan kende.